2. februar. Ciklus opraštanja. Oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim. Luka 11.4. Ko kome oprašta prvi? S jedne strane Isus kaže: oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim. Luka 11.4. S druge strane, Pavao kaže: kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi. Kološanima 3.13. Kada nas Isus uči da se molimo da nam Bog oprosti jer i mi opraštamo, On ne govori o tome da je u procesu praštanja prvi korak bio naš, nego rađe da to zvuči ovako: Bog nam oprašta kada povjerujemo u Krista. Djela 10.43. Onda, iz tog slomljenog, radosnog, zahvalnog i punog nade doživljaja da nam je oprošteno, mi želimo opraštati drugima. Ovakav stav, to jest spremnost da oprostimo, pokazuje da nam je zaista oprošteno i da smo spašeni. To jest, naše praštanje drugima dokazuje da imamo vjeru, da smo sjedinjeni s Kristom i da u nama živi Duh Sveti koji nas čini poniznim. No, mi i dalje upadnemo u grijeh. 1. Ivanova 1.8 i 10. Zato se i dalje okrećemo Bogu da nanovo primijeni Kristovo djelo učinjeno za nas. Okrećemo se za svježu primjenu oprosta. Međutim, mi ne možemo to učiniti s pouzdanjem ako u sebi držimo duha neoprosta. Sjetimo se usporedbe o nemilosrdnom slugi u Mateju 18 od 23 do 35. Iako mu je oprošten dug od 10 miliona maraka, on nije htio da otpusti, to jest da oprosti dug svom kolegi koji je iznosio 10 maraka. Svojim stavom je jasno pokazao da ga kraljeva milost uopšte nije promijenila. Isus nas čuva od ovakvog bezumlja tako što nas uči da molimo: oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim. Zato Isus kaže da zatražimo oprost jer i mi opraštamo. To je kao da kažem: Oče, nastavi da mi pružaš milost koja je priskrbljena Kristovom krvlju, i jer mi je tom milošću oprošteno, želim da se lišim svake osvete i sam pružim drugima ono što si ti pružio meni. Želim vam da danas iznova doživite Božje oproštenje i da ta blagodat preplavi vaše srce, te da se prelije u rijeku opraštanja drugima. I neka vam taj mili doživljaj pruži u životu dodatnu sigurnost da znate da kada mu dođete da bi dobili novi i krvlju priskrbljeni oprost, da vas Bog vidi kao svoje dijete kome je oprošteno i koje pruža milosrđe.